Kos nak buka klinik ni, kalau renovation saja, I think it's about 200 to 300 sekarang ni. Kalau nak beli equipment, 100 to 150, which total up almost about 400 to 500. Benda yang paling mahal bila nak buka klinik adalah machines. That's why kalau you tengok klinik, different pricing is because more on the setting and equipment. Ada machines, dia punya function tu akan lebih efisien dan bagus. Macam kita beli kereta lah, ada kereta BMW, ada kereta Myvi. Kalau kita pakai Myvi, berfungsi, tetapi dia tak sama lah macam mana BMW berfungsi. Mesin yang paling mahal saya beli adalah CO2 laser saja, which cost me about 100 plus ribu. Sebab kami percaya pada investment. Okay, bila kita beli proper equipment, kita dapat deliver proper treatment kepada pesakit. That's why kita willing do the unusual. Mesin tu kita dah pakai almost lebih kurang 6 ke 7 bulan. Kita dah guna mesin CO2 tu. Sebab waktu kita nak bawa masuk CO2 laser tu, banyak benda yang mencabar lah. Sebab kita of course nak dapat device kena yang certified. Jadi kita tak naklah mesin yang ambil sembarangan. Actually kalau kita nak ambil yang tak certified, barangkali murah saja. Tapi tak semua CO2 laser boleh membuat rawatan tangtai. Jadi that's why kita fokus pada mendapat equipment yang certified by MDA untuk pastikan bila patient dapat rawatan tu, rawatan yang selamat. Biarlah bayar lebih sekalipun, tapi yang penting kita boleh deliver the quality. Dental yang paling mahal saya pernah beli is our CBCT X-ray. Sebab dia ada CBCT, OPG, lateral ceph, itu adalah nama jenis X-ray lah, which cost about 200k untuk mendapat mesin yang proper. Sebab mesin X-ray ni dia boleh ambil 3D, dia boleh nampak in details. Kita boleh bagi proper diagnosis dekat pesakit. Sebab klinik kami ni banyak melibatkan doktor pakar. So doktor pakar perlu these machines supaya dia boleh execute the right treatment plan. I think dekat Kota Damansara ni tak banyak lah. I think less than 5 kot yang ada CBCT. Sebab OPG, lateral ceph banyak klinik ada, but CBCT tidak. Sebab dia more on costly.